Mo kwa baby Emradum TV. Bedroom Jumedi eso ye mo ache sonko ye de rade ase. So de yen sha ase na wochi yi wabo ye ho ban aba bedu enne efie yin so. E nanu da no e kwasia da. Tie na ye Friday ye wa ho boa ready. To bibi kakra nye bibi akese bia. Oba de kakra bia be ya ma ne bia na nani aso. Ti kire bibi ko ha ho kopani ma akese a wuntumi abewi achi wo ko hye dem so. Bibi kakra bia wo de mana ni beso no obeda ase ti ye bibi e kire wo na mo amon na ni ho na amanyini amo wo yire no mo ma no mo nyama wo ai kwasinsi bi di baby ye na nyame fa so enhira me wo Dr. Sharp e wa ha e na wa fa no ho setete dog ye mo akwa be e go so fi ha wo ko pichia na there be say normal oh yeah dear dressing ye what are magana for you ready etio ya chi obi aye mo obi aso happy Mother's Day wante no se Sunday na na de ama odada anambua in advance neso ye de Nyankopon ti asefo na se am se Nyankopon gusu eye nwuma na ne omapa nso gusu ekoso Dr. Sharp Herbal and Prayer Center asafo no de awurade kasa prayer camp sa na tie ma me papa wutie me untie enu hu da na tie yen so emmoka esian se ye ka asem na mpakyo ye deliver asem no pepepe se na yetie na ya ye hu adwuma ma ebe ye den se on se aya obi start na oye sa connection man for no o start so oye o pepe se de watu kwa brochira na nipa ni timeje sa na emu o show no wakwan so a afi hu connection man bia na osuro no sa na ya abrabo no akwakoye tie me na tie ni ye o tie nka na se otu anamo ebe yepe yade a ewo no me paacho ebeko mame nka ma nipa nyina enti wo wi ase se yade bia uhu ni se killer disease bia no me paacho bi bebre dudu na no hospital enti min sa me paacho ye yesa e ma ne ko se yenka no afidie so a bi wo no ma omo ma ekwan ma me papa enye ne o ma nyina nso so na ye betimi atira no aboso e de akire na emum no debia no ye da ye nneoma ne ye dwuma padi se ne ebe ya nipa nyina beti ase no wahu ne yeye ene emwa ene tumi ene ahode a Nyankopon de ma ye nananom tetefo no atwam no wo ma ya se ne bancha krako gusua firi tetete yesu anyina bancha krako eda so ye adwuma no mpacho sa na abampa ne nneoma papa nso so ewo wiase a etumi bua nipa ema nipa bia no efiri nete biam ene ne hawo yade de yade ya pa mesi ebitimi ba me honum na mpacho wo ye bi honum a hwe yade aye wo nneoma ede ba wo mame ba ku se wunim afia na oware Germany broni na o se ne mame wuyo sade be na oba Ghana oba na nu anu o mabode peg wantima nko biemo ofie mienu no so ofie mienu ba ku o no se ba ku otema na ba ku esilego watimi aton fie ni nyina de sika no ahwe ne ho yade a stay na no na enkoyo ama obi ono no aba obeye yi no be ma no nso o se one no nso eno nso so awade nso maka nso na hu ma me na mba twanwa obesu no de yade echinchin na obo se ayibia otua be 2 weeks bio se otua 5,000 emma hospitals what you say sa na tie akire wi akire no okoto wakoto dan wo asase wo ye frene sem kro mpo de sempo babia university we Uniba side na asase na wakoto no kra no ontimi nsi dan kasansi so ye nua structure within structure no abodi asiso won ye yade edi nipa ko ekoye hwema me papa Dr. Sharp is the most promised spiritual center in West Africa 2025 to 2026 mama papa bibi di yade na chi ampacho ye be ye from ama nwato enti na da bia kasa kire mo no me se same ye aduro ma na nye ya me pacho obi betima kasa asem we akire
kusi ote kwa nche so ni mrika to ara mpacho kitakukuduro pa me se yesa yade na anyeye watu osika ya kire obibi asese anyeye yade a wunim bia no yade ya chronic ye nim yade sese fani pa de betwe me wa adom se wunim adom abisa Joy FM ba cho mbe kire Joy ano a na odi nipa na ba se afia mu nyina se na modi adanse na mahu se Dr. Sharp ye dwuma boni ana se ogoso me pa cho yade bia no no mafa manima ebetima nyankwa ebetima tenase sana nyankopon tiasefo no ede ye me na ye me nanam na yesa nuro no yade we nyina no me pa cho ye ya eko bi nuonom mesi apart from mumu achacha ena kwata ena kompo yade bia me pa cho yade na te san obi onuma na yade nde oye ne dan a ne mra so obewu wo de ne kwasoro bafam sa nipa no bia obewu what you say apart from no yade bia nuonom betimi afa ye nsema me pa cho ya mexe a ye ntimi nye ma tro challenge dia ma wiase nyina wodi nipa ne ba me won ma me se be ma 15,000 Ghana cedis se ma ye dia be ma mo odura me antimi anko ma me papa unya bi wo me ho no mo sa hwe tie obi oso amane ya dia obi wo kokobo ye ya eko all kind of rashes ye ya ma ebeko ma me nkyerem obi trinwi ni uti ho a by 1 year to 30 years afia metima ya ma wo ni nyina ya aba na ye de yo sa na tie nti na odi ede bi agina mu meme de me akura nyina me wo mi dada nya yi wo me mani nyina me ba ketwanse hu na ya wo no wa me ya beka so hyewe ni nko a nyina na ye wi sa na tie hwe obi wo stroke what hwichem stroke na musie ni edro no obi wa na mesiate kai na we dura na se ni edro me pa to nya duro ni ne esa yade enya ne ye nom ya mfaso obi ani so ene se ka drastos nuro go bebre ukwa ne wo malaria betima sama no ene friend se malaria de be na duro se ukwa ba bi na anye ya me pa tofo ani akire ye ho obi ewo stroke mesia ye ma beko obi o asthma yade ne me mpa years dodo adi 50 years o 20 years o mpa to me sai beko etwire epilepsy ni omo friend biligbiri wa twa to jam wa twa to bola so pa mani twa nkoto pum oba mesama na ebeko yemfa abanko na sayade sa na tie wati na me na se sa na tie mama papa yenim ne ye ka kirew ani ne ekita nhabanye ekita se ne esi ye adwuma edefa no me pa cha buru adwe ne ntiase so Ghana no ya nya bi obi oho in heart ye ma ebeko kidney problem me pa cha me samoa ebeko kura ma ho ato oba me honom nsusu a afia ne ehu enwanwa ne se me ma wadura na ma start ama odi aduane bi o me ma duro nkyire we wei ombetu atua we ya eni nkyire eni mako anyway na afi aduane na ye wa homte wankasa na duro no ubeja no me duane de ye unum udi bibia ema hoto cancer me yema wa ekọ edi mfie san abrofo ewa abrochira na se bibia da bia ya na fese na me ka asem se machine sayade anko mu America fo nke ense ne aduro mfa anye de be enkonko mamo enti ma me papa janum dwano ene nuoma no na fa bibi to nchen na bra na yenhwaw na wo honya de be ento entrance ma doctor bi oka osi yade we se ni adu woni na aduro maza bebe bi gina twon ho pake nkrani beka se chio ya gina bebe na me de mi hu wiase me na me kasa chio me ne buru ni ba mfiri kransa ifire ne kranka asusu ni tumi ni anwode ewo me so no ma me papa tie wo ho liver problem ye ma ebeko ekuro so ayesen ye ma ebeko hwe obi wo hypertension ye ma ebeko ayi isamanwa TB tuberculosis obo moja bapo me pa chaw opa ma president onya yi sanya yi a medem besu ose ya nchementum what ya say bia isamanwa upa odi nkrofo nyina ba mpake be se omu nyina sadete me waka soa oba me no faka asoa ka nakase obesi overhead na se usi overhead na se a faka ekwani market nakase obesi ADB bank usi wo no ma bi so obi ase okọ Dr. Sharp oba me no ma
consultation 200 Ghana cedis no abo a for yade no se anso amemo aduro na utuatua ne kakrakra o yade no beko everyday bia no me ya adwuma nyame nhira no onti na ne nkyira Tuesday nwumire bia anso no o de to Adom FM a obeteme nka anadwo no 11 anadwo na Fridays so ubehu ye wa nyame nhira no onti na ne nkyira numbers in the TV na 050 554 19 Kenti adults no 950 enipa baako panimu utua 950 Ghana cedis ena teenagers mmabuno no nso etua 650 Ghana cedis na nkwadaa nketewa no ye 450 Ghana cedis enipa baako bia sa na price nete nti fa payment ne fa number yi so 0593 038 038842 0593 038842 now the payment no afa so and by 12 there na ya wie bibia se be ya betimi ahyehye niema na kama e wo ho ba ha family no obi ani ni table kama yenkwaje enanmo ani na wono aya de mama fa birthday infam dog train fa birthday yi enfam. Happy birthday in advance Madam Margaret Yeboa Obremponi abusiani nyina na we show happy birthday no in advance or den koso enhira and a Mother's Day momo okay and happy belated birthday nkoma Christabel Mens happy belated birthday nkoma Christabel Mens I will ba papa a year and I will show happy birthday mama onkwaso awrade nhira na onye okese Kuzisa obeye kese pa. Afei happy birthday nkoma Madam Hannah Mponsa. Eye Girl Child Unit Ghana Education Service Ashanti Region. Na ye will show happy birthday Obuasi CKC 1992 year group member onkwaso obapa onkwaso Hannah Mponsa happy birthday enko emma. Mrs. Beatrice Dake Simpson Mrs. Beatrice Dake Simpson na Obuasi CKC 1992 year group. Happy birthday, Paul Emma. Happy birthday, Emmanuel or engineering department or multimedia. Ha, Emmanuel Nejina Hono Onkwaso. Leme ne Radin show na ontine ni moncho. Happy birthday, Nkoma Lady Joy. Lady Joy ne da son oba fefe or Top TV. OPD we show happy birthday. Onyame Asia no nyo kese. Happy birthday, Nkoma Sefas Bote Lighting Department. Happy birthday. Neye Sefas Macho Man or Lighting Department. Onyamisha no nyo kese. Sanso na happy birthday, Nkoma George Eko Neza. Oyire Winifred ne nkwada no baba ene is it Adzipa baba ni Adzipa ene we show Mr. George Eko Neza. Happy birthday ne oyire onyamisha no nyo kese. Happy birthday El Boating nyame onsha no nyo kese. Kuzi so be kese Mavis Kukua ono abone we show happy birthday tiene. Fe kese pa no borona nkasa eni Mesdia Production ohene yire Messi Esiedu one da so no ba pa onkwaso o ya de na me nkoso enhira onye okese esi so be kese pa. Happy birthday enkoma ohene yire Messi Esiedu onyame nya okese esi so be kese pa. Enti no birthday for no enyina ni medi afia amankwa tamaklo na meko sister Sandy B oye guy oye krado ahusepe no eba na fe asemidi campus mpense monso atwaso nanom monkwaso yani somo yakwaba.